MeghalayaPost.news. Kasamla Wandarihun Lyngkhoi ke bapuli hak school Anderson HSS secondary school nang ston kalayo bandrung hak kyrdan ke basaw hak ketup jong ke top 20 jong ke result matrik ne ke SSLC balapan benada ke embus menta ke sengi ke nyau terik uya yong hajar pun riu kete ke samlang kete ke kun jong ba Armstrong sani thong ni bat ke kong betel da Lyngkhoi nak snong saw meriau si shim bat ke ke kun ke basaw na pedeng kisan ngut para la bang ke hong ni bagi jingyo bandrung ki khynnah sa ke top 20 hak examine SSLC na kete ke school kam de kasian ka banikong bat ki khynnah na kate ka school kila juyo rung bun sian hakathum jong ka top 20 la kalong haka result SSLC ne HSSLC na kalyang jong kinuhikai kate ka school kila ya thuru ba kila pha hadu san pun ringut ki khynnah mentau snam bat Baroh kila pa sa ka kyrdan first division bana pedeng kite ki san pun ringut kila don pat salaingut ki blayo ya ka highest marks hak health education. MeghalayaPost.news.